nodda yessere mi fuɗɗade darse ɗo nani kay studio nodda mbawalan sala lam fuɗɗade jangingol kay studio ɗo mbawalan sala non kadi wonno intervention no wawi ɗo ni kala kala o jiwa min no yaltinno tawa état on tigui nayi ɗum ɗo yaltuno yo efface ɗi wetti ala ɗum ɗon kadi ɓe wanno e intubaji muɗum no garon koɓe ñanduɓe fof ko leydi ara ɗum ɓeɓe mari ɗi hiifa yani woodi groupe arowo kaɓe jooɗi ɗo ɗum ɓe sippori ɗon ha ɓenduno toon faynaɓe ɗon ɗum min efface en bes bus ɗum ɗon gonɗon goni gollode internet ko maɓe ƴettangoɗo ɗum ha so tawina ɗum ko ngannduta jelata ɗi andi o lam ɗum hay kamɓe tigi ɓe contrôlera programme ɗin hedde maɓɓe naɓe no hecci ɓe ɗumam andi boɓe ɓe lagini ɗo ɓe ɗum puuje ɓe woni ɗo ɗin puuje hay nayi lagini ɗo mi woni no ɓere hay mi fuɗɗike mi waɗu pause waɗu pause hake ɗo gasi minino en hokkita بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towɗo seniɗo handuɗo e yettede yen tori yo juulu ene laaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa sallam omo o nuli e meɗen saabu yurmede yo juule sahaba ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kan yo allah jokki en kan dina o tabintina en e hoore makka o ƴettita en kadi e nder makka allahumma amin walli fi ɗon yo allah yurmin en yurminamo o addani en ngal tugalal ɗo tugalal nayaɓal ngal o wi ngal ɗo tugalal nayaɓal ko holli wonde alwujubu waɗɗagol ngol farlegol ngol fawegol ngol yata allagu no yowiti bil istita'ati e taganegol. o andi o jangguino e gimol to ka fuɗɗo o wi falaysa wajibum bil iqtidari wala muharramu ma attirari ko ngol gimol ɗon o addi o waɗani ɗum ɗo qa'ida wonde alwujubu yata'allagu bil istita'ati fawegol waɗɗinegol ngol no yowi e hoore taaga si neɗɗo taaganaka hunde o fawatake waɗugol nde sharia on kan do watta goɗɗo noon no fawa kañum laamuji no fawa goɗɗo ko mara feere yimɓe no fawidira ko ɓe mara feere kono Allah kanko o fawata goɗɗo ko mara feere idan fawegol ngol no yowiti e taaganegol ngol ko ɗum ɗo woni qa'idan o wi fala wajiba waɗɗagol ala ma al ajisi wondude e ronkugol si on tigi ronki haray waɗɗaki mo hande kadi wala muharrama harmugol ala ma ad darurati wondude e loru si woni feere ala haray hay ko harmuno no dagi fewno ɗon ha feere heɓo ɗum ɗo woni tugalal ngal dalil ngal ɗo tugalal noka alqur'ana noka sunnane laɗo sallllahu alayhi wa sallam ka alqur'ana allah subahana taala o wi fattaqullaha mastata'tum hule allah fodde taaga mo o fawi
hattirde kulolngol e embere taaga on ayan koye surta gabune woni kanko watti 16 no tabiti taban mo ha no adde oɗo taw walillahi ala nnasi hijjul bayti man istataa ilayhi sabila allah fawi yimɓe ɓen hajjugol ka suudu kono ko wonande taaganaɗo hewtugol ka suudu heɓuɗo laawol no hewtiroya ka suudu ɗum ko suudu allah hormanten ɗum makka ɗum ko baytullahi alharam heɓuɗo laawol feere hewtoygol ton haray allah fawimo hajjoygol taaga on en jantinoke ko heɓugol njooɓa heɓa kadi ko waɗɗo hewtoya toon tawa laawol ngol no holni hakkunde ka on tigi woni ɗon e makka e hewtugol makka toon kadi e nder makka on tigi fof e mum e jangino ɓaawa toon la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha allah fawa wonki sina ko okkoriki kon no tabiti wa habata fi sahih no tabiti ka sellunde ɗum na sellunde wotere nden kanje ɗi noon sahih boukhari e sahih muslim wonde nela sallah sallam o maaki ida amartukum bi amrin simi yamiri on yamirore fa'atu minhu are e nde yamirore waɗonde mastata'atum fodde taaga mon on simi yamiri on goɗɗum waɗe waɗire beru taaga si tawi on tigi taaganaka waɗugol fof kono himo wawi waggol seeɗa e mum yo waɗi beru ko mari feere kon no wawita yamirore nden tawa nelaɗo yamirta yimɓe ɓen tawa ko yimɓe ɓen fopp wawata ɗum ko mustahilu few ɗum ko taklif ma la yutako wa huwa mustahilu ala shari kono joni mo yamira hunde tawa woɓɓe go no mari feere woɓɓe go mara feere ɓenɓe mara feere ko hono hari ɓe heɓa feere ko imma hara ko goɗɗum yanti ko nawnare ma ko settoyagal ma ko empêchement fewno ɗon o wi on tigi waɗu ɓeru ko mari feere ko wa abaha llahu almaytata wa nahwaha lilmuttarri joni noon holli wonde fawe gongol ko embere taaga on wonde harmu gongol ko si on tigi lorrorali konko harmina ɗon tawi feere ala konko harmina ɗon ko ɗum ɗon tun lutti fi dandugol wonki makko kin haray ɗum ɗon harma hande kadi ɗum wasi allah subahana taala o dagini jiibe wa nahwaha e ko nandi e jiibe ko woni jiibe koko dagino si hirsama kono mayiri ni hirsaka wano geloɗi ɗin e nayi ɗin e dammi ɗin e gerto e dowku e ko wayitta wona noon e jawe ɗen kulle burure dagiɗe ñamugol ɗen ɗum ɗo fof no dago ñamugol konno ko si hirsama si mayiri ni haray woni jiibe kono si on tigi lorrori ɗum tawi ko ɗum ɗon dandatamo wonkikin ko ñamete ko dagi ala few heddike o jiibe haray no dagi ka on tigi ƴetta ɗum ɗon o ñama fodde ko o dandira wonki makko kin fi pottingol lorru on ko noon si tawi hara ko kose no harmina mbabba no harmina ñamugol e ɗin ɗon fof ko wayta wona noon si tawi woni ko ɗum ɗon wawata dandude on tigi wonki makko kin ko so ñaami ɗum ɗon tun goɗɗum ngo ala ko ñaame sina ɗum ɗon haara dagike qala llahu taala allah towɗo ngo wi وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وما لكم كونوا هبيو ألا تأكلوا واندهر ونيامتا مما ذكر اسم الله عليه كو إند ألا جانتا إهور مودو وقد فصل لكم قندي لأوفنس تانيون ولأبنانيون ما حرم عليكم كو حرمين إهور منكم ألا إذن ko dagi kon fu ñaamon o feññinanen ko harmi kon illa matturitum ilayhi sina hara koko lorroɗon e mum ko ko harmini kon ko ɗum ɗon ɗum si ñaamon ɗum ɗon aya on ko surtout an ami woni kanko watti 119 wa daruratu tuqaddaru bi qadriha kono loru on eɓɓirte embere makko o fontete beru makko wona yanñugol kadi ha innano ɓay loru ari joni yon tigi jokkuɗo ko embere mum fa ida ntafaati daruratu si loru on pottike duñike iwi
wajaba al inkifafu haray waɗɗike suragol ngol haɗitagol ngol haray arti ko harmuno kon arti ko pause wonno ko harmuno kon ko pause beru dandugol wonki kin ɓayno wonki kin daɗi pause on iwi hande kadi ko harmuno kon arti aadal tahrimu sen daari ka o waɗi taaligue on leyga o wi o addi aya on dow ga wonde no addiri noon fo wonde wastayi ko fo ko aya ɗon ko faljere ɗum ga ko hadis ɗum ɗa ko aya o wi ibahatul muharrami li darurati la budda fihi min amrayn har dagingol ko harmuno tawa ko daginiri ko fiiloru be piiji ɗiɗi timma e mum al amru l awal an yataayyana hada al muharram dafi'an lidarurati bihaythu la tantafi'u daruratu bidunihi ko be toɗɗo e ande wonde ko harmi ɗo ko ɗum ɗo wawi duñude pottina o loru ɗo loru on wawata duñade pottinora sina ko harmi ɗo si tawi joni hino tewu ko jiibi tewu jiibe hino ɗo on tigi no weela ha lutti be o maayo kono latu foññenoɗa ɗo latu foññe on no wawi pottinde loru on idan ɗo dagata ko ka on tigi na joni ɓay o tewu jiibe ɗo ɗum no sa'a no sinta no weeli yo on tigi pottini ɗum ɗon heege ngel la ko tawa toɗɗike wonde ko harmi ɗo ko ɗum ɗo tun wawi pottinde loru on wata pottade e hara na ɗum ɗon fa in lam yataayyan fala darurata si toɗɗaki wonde ko ɗum ɗon tun wawi pottinde loru haray loru ala no wiɗen noon si tawi goɗɗum go ñameteji goɗɗi go no woodi o wi faddawa'u lmuharramu mathalan la yumkin an yakuna hunaka daruratun lahu o wi wo ñawdigo harmu ngu e piide misal o wi ɗum newatako ka ɗum ɗon wona ko loru ɗum wonana ɗum loru limada o wi li imkani an yushfa almaridu bila dawa'in sabu no wawi nawɗon no wawi dikkude hay si tawi wona lekki o ƴetti aw an yushfa bi dawa'in akhar mubahin ma o sellinire o ñawdire e lekki goo dagiki kanko ɗo no addiri no o yinni lekki harmuki hutortake few o wi loru ala e muɗum yani wiyatake joni ki lekki ɗo si o ñawdorali kiɗo o dikkata ko waɗi ñawɗo no dikka hara o ƴettali lekki few o wi no wawi kadi kinɗon lekki harmuki o acca ñawdogol kinɗon kono o heɓoya lekki wokki go dagiki ɓawo ko noon haray ɗum ɗon loru ala ɗon al amru thani fiyake ɗimmo an tandafi a daruratuhu bidhalika koyo loru on iwru konko harmi ɗon fa in lam tandafi fala si tawi ɗum ɗon pottinta loru on haray dagata ko hutorgol wastimalu dawa'i lmuharrami la tandafi daruratu bihi o ngati ha joni o inni gollitirgol e ñawdigo harmugu lekki harmuki wo loru pottorta sabu ɗum li annahu qad yatadawa bihi wala yushfa sabu on tina wawi ñawdirede kin lekki harmuki ɗon ronka dikkinde fes lakin law yutturra ila akli lmaytati fa akala amma si tawi o lorrori ñamugol jiibe o ñaami jiibe on ɗon heeg ngeg iway wonki kin hisay ɗon e ɗon haray en andi ɗon lorra kan iwi ɗon e ɗon aw ittarra ila shurbi lhamri aw itturra ila shurbi lhamri ma o lorrori yargol beere li dafi gassatin sabu duñugol ɗeɗɗere fa shariba o yari beere nden fa inna darura tandafiu bidalik loru on pottoray ɗum ɗon ko sagguno ka dande kon iway si goɗɗo maɗɗike joni sayre ñamete ma kuntum biredi
kun ari kun bisoyke kun falike ka loko jere ɗo kun darike ɗon kun jaɓali cippagol o looƴete kun jaɓali yaltugol kun saggi ɗon no hato ñini e yargol ko selbi fiyo ɗum ɗon duñu pottinoya joni noon o ɗaɓɓa ndiyan ala o ɗaɓɓa jus ala ɓiraɗan ala kosan ala nebban ala hunde ko yarete ko selbi ko dagi ala tawa ko woni ɗon ko henken ko on ɗum joɗɗini on henkenta ko makko ɗon allahul mustaan almim wona noon yette sojo o ƴettu o pottina ko yarete ko dagi kon fof o naɓa ɗum ka junngo haaɗi o ɓanna henken on ɗon o ñaama lacciri ma ko ɗeɗɗata o ɗeɗɗo walle o ƴetta ɗon o yara ɗen ko ɗum wiyeten alhiyalu ƴoyreje jam faji ɗum dagintade joni kono tawi ala feppodiri tawi ko yarete ala ɗon ko itta nden ɗeɗɗere yo ƴettu ɓere nden o yara beru yo ɗeɗɗe nayi si saggitike futtoyi nder ton gasi taw ɓeydi ɗum hande kadi hay sintere ولكن كما قال المؤلف رحمه الله الضرورة تقدر بقدرها كدون ودي لورون ابير مودum فاذا دفعت الضرورة وجب الانكفاف ستاوي لورون potitike haray sura gongol accu gongol waddike so maddi woɓande wotere nden ɗon feƴƴinoyi ko sagguno kon ɗeɗɗere nden iwi dagaki ka o maɗɗo kadi woɓande goo ko ɗum waɗi o wi loru on eɓɓete embere muɗum o wi addi ɗo ley fahin masala o wi rajulum wajada maytatan wa huwa muttarru o addi ɗo wonde si tawi neɗɗo ari tawi hino jiibe ko mayiri ni tawi noon ko o lorriɗo fi ñamugol o weelama ha lutti be heegen warmo koye burure ni ko ñamete wo ala kono himo jogii ɗon ko moƴƴinirte ko ñamete kon imo jogii gaz mo jogii wurehu mo jogii nebban mo jogii basaloy ko defirte kon imo jogii ko defete kon woni ala o ari noon tawi joni o watti yande immo haqqille ɗen fuɗɗike turnude sabu heege ngen woni wano balɗe ɗiɗi fayde o ñamali o ari o tawi hino nagge mayge kono hirsaka ko ni mayiri imo jogii laɓum o taƴa koyngal ɓaawo ngal o hutta ha moƴƴa o defa ma o sa'a no gerdi o ñaama ko yo ñaamu ha o haara o eero ha o waɗa kollungu o tawa fayda hewti ka lowa koñere ka ko beru seeɗa ha ka o hetti haqqille o itti fini fana on wo o darto ɗon hande kadi o wi karama ko ɓen no yeddodiri ɗon ko ɓuri sellude kon ko wonde nawi ñaamu ha o haara tew si o ñaami ha tawi fewɗo joni o watti immade daro o wini alhamdoulillahi hari lutti be mi maayi fi kala mi haarali kono yo daro fewdo ɗon joni noon si tawi mo fokkiti yahugol yeeso o tanƴinaki heɓoygol kadi ko dagi law yo taƴo yooɓo yo ƴettu tewon o yooɓo ka o tampoy ha hewti nokku go o defa seeɗa o ñaama beru ittugol fini fana on o jokkira noon karma gogo ɓe wi yo ñaamu ha o haara de kono ko selli kon o gayde al darura to gaddaru bi gadriha wonde lorru on wo eɓɓete beru muɗum haray ɗon ko holli wonde na yo ñaamu ha o haara ko ñaamu ha ka heege tigi tigi ngen iwi wo on tumati o acca ɗon ko ɗon ɗon ɓuri sellude imo addi ɗo masala on ɗon kadi no hani fi leyga fi kala waddali mo dow ga joni lekki wujeteki ka ɓandu ga kono hara ki wonde e soɓe ma hara ko ki wonde e beere kono ko wujugol ka ɓandu ga wona ñamugol yalli no sella gollitirgol no sella gollitirgol kono hara na fewdo julde si tawi na fewdo julde no sella kam tigi wuja si hewti juulugol ɓay ko soɓe o loota o itta o juula haysi ko beere nden e konngol wi'ugol wonde beere ko soɓe konngol jumhurugol si tawi ɓe inni joni ɗe puƴe ɗo ɗeɗo ko si beere wujama ko ɗum ittata ɗe puƴe ma o barme ɗo si beere waɗama e muɗum dikkay ma ki lekki ɗo kono noon ki lekki ko soɓuki de
ɗon mo wawi wadde taw na fewdo juulugol so yewti fewdo juulugol o loota o itta o addi o masala ɗon masala on no jogui nafoore ko ɗum ɗo cheikh sam ibnu taymiya kanko ko ɗum ɗo o yaari e muɗum wonde no dagui o wi wa hadihi yahen dow wa hadihi alqa'idatu tadammanat aslayni ngal tugalal ɗo ngal o addi ɗo wonde alwujubu yata'allaqu bil istita'ati wa fala wajiba ma al ajzi wala muharrama ad darurati ngal tugalal ɗo hingal mofti lasliji ɗiɗi bindeje ɗiɗi o wi kama dhakarahu fi l asli yani mafruɗo ene kama dhakarna fi l asli ɓay ko kanko woni wowlde kadi fayi kono la allah ko fi yankinagol o naɓiri ɗum ko ɓawɗa andi woɓɓe ne joni inna muhaddithukum huwa fulan ibnu fulan ibnu fulan huwa alladi tawalla mansiba kada wa kada wa kada joni présente o so wi a ko ɓeɗo woni docteur kaari en ko ɓe kon hunde kaari ko ɓe jogani en ɗum ɓe kippani en ɗum ɓeɗo kadi ko ɓe woni mawɓe meɗen hunde kaari awa wonɗo e wowlande on kanko ko kanko woni miskino hunde kaari hum no wara noon hara ko fi nawigo min ko min woni kaarijo naɓirgol ɗa huccina ko ɗon woni yankinade no gasa ko sabu ɗum o waɗiri ɗum ɗo kama dhakarahu wano o wowliri noon ko kanko tigi woni wowlde o wi fa yadkhulu fi l asli l awal no naata ka lasili arano ɓay ko lasiliji ɗiɗi woni e nder tugalal ngal no naata ɗon kullu man ajaza kala ronkuɗo an cheyin ga e hunde min shuruti salati e chartiji julde nden aw arkani hama tugale julde nden aw wajibati hama waɗɗiɗi julde nden fa inna hano ɗum ɗon ɗin ɗon haare tasqutu anhu ɗi fukkoto e makko haara ɗi fawakimo wa yusalli o juula ala hasabi ma yaqdiru alayhi fodde ko mari feere kon mimma yalzamu fiha ko waɗɗi kon e julde nden ko waɗɗi kon e ɗin ɗon chartiji masalan daragol juula ko farilla si on tigi wawata darade ko yo jooɗo so wawata hay jooɗagol ngol ko yo waalo no ari ɗon hadis imran bin husayn lalmaki salli qa'iman daro juula siɗa mari feere fa lam tasati fa qa'ida si a mara feere daragol jooɗo ay angal feere daragol ngol fukkini farlagol daragol ngol waɗugol ruku ko farilla e julde ko charte si tawi on tigi wawata ɓawgol no Moussa e ma mo opéra ka ƴiyal ɓaawo o eɓɓata turagol few yo juul hara o turaki turagol ngol hara fukkike e makko sujjugol ngol no farli kono si o wawata sujjugol yo eɓɓu o eɓɓa janngugol fatiha no farli si o wawata janngugol fatiha masalan himo naati l'islamu kesu o anda ko wiyete fatiha few yo daro embere ko fatiha janngete kala inde Allah ko o wawi siko wigol tun subhanallah o wawi ɗum ma wigo allahu akbar yo jokkuru noon allahu akbar embere ko fatiha janngete waɗa ruku waɗa sujudu ay fodde taga o addi ɗo masala leyga salligagol si tawi joni on tigi no mari ɗo ndiyan ɗan yonantama ko o salligora tere ɗen fuu ɗan yonayi ko o sooɗora o wuyɓo o sorkino o ñittito o loota yeeso ngon o loota juɗɗen o maska hoore nden haare ɗan lanni o maska noppi ɗi koyɗen ɗan yonoyta lowtugol joni ko ɗum watta ko yo tertoɗan fes kisa o taamo kon tama joni o heɓali ndiyan ka yo waɗu beru ko mari feere ɗon kon ko koyɗe ɗen woni o mara feere lootugol ɗum ɗa mo mari feere lootugol ndiyan ko lootire no woodi yo lootuɗo ɗum hawgayno on tumati noon o taama no yoofi koyɗe ɗen karama koɓɓe no yeddodiri woɓɓe ni heyi a sasan ɓay yonata ala ko fuɗɗi e huntere ƴangal e huntere salligi gaynata e hunde ƴangal ngal si ngal lumboyaali nga yaya e hakkude sinde sa fokkitali salligi on fanni o timmali haray wonaɗi salligi idan oɗo yutabaru adiman lil maayi oɗo contre o heɓali ndiyam ɗan beru wonɗan ɗon ɗan yo ndaaro ko gollitiraɗan e goɗɗum ko so faala o yaray so faala o naɓoray ka huɗgo woɓɓe no o way ɓaymo mari feere ɗum allah wi fattagulla masatata hunde allah foddetaga hurgol allah foddetaga ko ya gollitir ko woodi kon haalanna ko lutti kon noon waɗoya konngol ɗiɗi hiɗi heddi o ɓuri
tañina no selli kon yonti goltindiyan ɗan ko lutti kon o tertoyo o wi oɗo masala karam ko ɓe no yeddodiri no mi inniri noon kanko o wi والصحيح أنه يتيمم إذا عجز عن استعمال الماء في بعض الأعضاء لأموم قوله فتقوا لمصات والمسلمانات كأن فانتهوا وهذا يجب عليه أن يستعمل الماء في هذه الأعضاء حين الوضوء لكونه مستطيعا وفي الرجلين أيضا لكن لعجزه عادل إلى التيمم كونون ستاوي جوني هرا كويدن برم tawi koyɗen no barmi ɗen ɗon ɗe jaɓata looteede ma koyngal gootal no barmi ngal ɗum jaɓata looteede ngal ɗum wawata ko lootade yo lootu salligo o tere luttuɗo ɗen fof haa lutta ngal terawal ngal sella ɗon ngal ɗon o maska ngal ma o tamano ngal haray ko ɗum ɗo woni ko selli ko o wi wa sawmu ko noon kadi korka kan no naata e ngaltugalal ɗo ko wonde ko waɗɗi kon no yowodiri e taaga on man ajaza anhu mo ronki korka kan korka suumaye ajizan mustamirran ronkugol jokkodirgol tawa naawigol no gasa hikka on mi wawata horude kono ko arata mi waway horude ma ɗeɗo balɗe mi wawataɗe horude kono balɗe luttuɗe miɗo wawi ɗe horude ko ronkugol jokkodirgol hande kadi o wawata horude few kal kabiri wano nayejo الذي لا يطيقه أم متوتتا غناك هورغول فيو والمريض ما نون دو مرضا نونار لا يرجى برؤه de tanjinaka jortaka ka ondikki nawnare nde wi aman o ndeɗo nawnare dikkata few oɗo ko laja ngal habbi haray aftara ko yo taƴu ɓay o ronko yo accitu howrugol kono wa kaffara an kulli yawmin it'ama miskinin yo waɗi kaffara ñande o ñande hoora o ñammina miskino joni o iwi ka saffu hooroɓe joni yo ar ka saffu ñamminoɓe ɓay himo wawi ɗum ɗon simo mari ko ñamminira ko yo ñammin si yimɓe ɓen hoori kanko kadi o huntina howruɗo o waɗa o ñammina miskino darano kilo nen di maaro o ñammina miskino kankadi ko ɗum ɗon o wawi si tawi noon hay ɗum o mara hay ɗon kadi ara fukkike mo ha ñande o heeɓi o wa man ajaza anhu li maradin yurja zawaluhu mo ronki noon hoorugol kono ko sabu nawnare tañƴinade iway dikkay ñande goo awli safarin ma hara ko sabu seteyagal o ronkiri hoorude ɓay ko setejo tawi o wawata naɓurgol seteyagal ngal e hoorugol ngol aftara yo taƴu kamɓe ɗiɗo yoɓe taƴu wa gada o yoɓoya noon iddata ayyamihi limore ɗen balɗe ɗe o taƴiri sabu nawnare makko nden ma sabu seteyagal makko ngal ida zala udruhu si ganto makko ngon iwi siko nawnunoɗo nawnare nde o tañƴini o dikkay suumaye tawdimo e ɗum o tawi o wawata horude e nawnare nden yo taƴu si nawnare nden iwoyi yo limo e beru balɗe ko horano kon fewdo ko o nawni o yoɓa beru ɗen ɗon balɗe siko o setejo o tawi seteyagal ngal e suumaye o horgo suumaye o yadata yo taƴo fewdo ka woni setejo ɗon si tawi o hewtitoyi ma o hewti ka o yata ɗon on tumati noon o yoɓa beru balɗe ko taƴuno ko wala ajizu anil hajji bi badanihi mo ronkiri hajjugol hajjira ɓandu mum ɗum kañum tigui yaha waɗa golle ɗen in kana yarju zawala udrihi si tawi himo tañƴini wonde gonganto makko ɗon iway o wawa hajjoyde kanko tigui sabara ko yo muño hatta yazula ha ganto ngon iwa si tawi mo nawni fewno ɗon o wawata hajjude he ikka ɗo mi sella few kono noon miɗo tañƴini docteur ɓe ginni ɗo somi ƴettiɗe lekkel ɗo mi continue ɗo lebbi 7 lebbi 9 haray mi dikki hikka o taw yahu hajju ɓayo mara feere so o dikkoyi ko arata 2026 yo hajjoy wa in kan la yarju zawalahu si tawi noon o tañƴinaki ngon gantoɗon iwgol joni ko nayewu kan iwata ma nawnare nden ko paralyse ɗo inna ɗum ɗo oɗo on wuuray ɗo ha tuma Allah addi lajal mum ngal wo kono on wawata immade daro yaha few haray ko ɗum o watta agama anhu naiban yahujju anhu ko yo darnu goɗɗo yo lonti goɗɗo ko hajjanoyamo yo lonto goɗɗo
ko hajjanoyamo ɗum ɗo ari e hadis selluɗo sonnajo go arni taynelaɗo sallallahu alaihi wasallam o maaki ya rasulallah inna abi adrakathu faridatullahi ala ibadihi fi lhajji sheykhan kabiran la yathbutu ala rahilati afa ahujju anhu qala naam wa fi riwaya hujji anhu wa atamiri o sonnajo ɗo wari o wi nelaɗo ben an en farlagol hajju ngun tawiɓe kono ɓe woni nayeɓe beeraɓe ronkuɓe kokoro ɓe wawata jooɗade tabita e hoore mbaɗɗateri ɗo ɓe waɗɗo ɗo ngeloba ma puccu ma mbabba ɓe seeno ha makka ɓe hajjoya itte sikke seppugol ene yomi hajjamɓe ɗaɗo maki hi hajjamɓe nokku go wi hajjamɓe waɗanaɓe kadi umra holli wonde nganto ngo tañƴinaka iway ngol fi hajju ngun ko yontigi lonti goɗɗo o hajjanamo qala llahu taala allah towɗo o wi fi hollugol wonde si on tino jogui nganto haray o fawaka o wi laysa ala al a'ma harajun wala ala al a'raji harajun wala ala al maridi haraju o wi ala e hoore bunɗo on ɓittede si o waɗali golleji tawa ko sabu wumugol ngol ko ɗum haɗimo ala kadi e hoore laƴowo barmuɗo laƴowo jukkuɗo paralyse ɗo o ala bakkatu si o waɗali dewe tawa ko sabu laƴugol ngol paralyse gol ngol ko ɗum haɗimo o wawa wadde o wi fawaki kadi nawnuɗo si tawi nawnare nden haɗimo waɗugol dewe ɓeɗo fof haray ɓe jogui nganto ayan ko suratu nuri o woni ko kanko watti 60 wa dhalika ɗum ɗo fi kulli ibaratin kala dewal tawaqqafat ala al basar tawa dewal ngal ko yowiti ko ndaarugol ko yi'ugol ko si yi'a si wawa wadde ngal dewal haray bunɗo no yaafa ngal awi sihhati ma dewal ngal ko yowiti ko e cellal ko ngal waɗorta wo ko cellal haray mo sella on fewndo ka o sella ɗon himo yaafa ngal si tawi nawnade nden iwoyi o selloyi siko yoɓetengal o yoɓa aw salamat al aada ma hara dewal ngal ko yowiti ko e sellugol tere ɗen ko si tawi tere ɗen fof no selli si on tigi waɗa ngal dewal ɗon si on tigi ala tere makko ɗen sella haray o fawaki mo o wi kal jihadi wa gayrihi wano waggol jihadi ma golle goɗɗe goo waɗirteɗe tere ɗen fo andi jihadi si on tigi ko laƴowo ma ko o bunɗo ma ko o nawnuɗo o wawata wadde haray fawakimo wa li hada al asli no wodani ko sabu o lasli ɗo ushturitat al qudratu fi jamii l wajibat ko sabu o lasli ɗo waɗi shartina taganegol e dendanagal waɗɗiɗi ɗin kala ko waɗɗi kon fof sharti waɗɗagol ngol ko taganegol faman lam yaqdir mo taganaka fala yukallifuhu llahu allah fawatamo ma yajizu anhu ko o ronki kon ɗum ko pellet allah fawata goɗɗo ko o ronki allah tigi no andi o wawata wadde ɗum ɗo allah inne be waɗa oye allah ko yurmeteɗo enen noon ko minni kon banu adama no waɗa ɗum no fawa goɗɗo inna a waɗay ɗum haysi a maayay si a waɗali ɗum ɗo mi warete mi wawata haysi a maayay an andi no gerdata allah kanko yurmeteɗo o watta ɗum few kono noon wigol mi ronku na an keɗeyanta hoorema mi ronku on ɓayi woɓɓe goo kadi kam eyi kori la yukallifu la nafsan illa wusaha allah fawa wonki ko kimara feere hara ko ngaamelo tun mi taganaka hey miɗo ronki miɗo ɗumanni miɗo waɗi miɗo wattitiri ni na ɗum ɗon de ko angal taganegol ngol sharia on jaɓi qirriti wonde hi ɗum ɗo sino heeɓi goɗɗo haray o taganaka waggol ɗum ɗo so daari joni piiji ɓuyi ko ngaameloji yimɓe hayta ɓe waɗa dewe ɗen ari joni hawtugol hakkude futoro e gueeƴe yimɓe ɓe ƴetti ɗum ɗon joni waɗi systéme ganto woodi wooda allah ko yurmeteɗo hey no ɓunni hey yiɗe ronki ey na ɗum ɗon de na ɗum ɗon wona e wolede
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ko sallallahu alaihi wasallam maki man ra'a minkum munkara mo yi e moɗon onon goɗɗo e moɗon onon julɓe si yi munkaran ko añini ko kaani ko harmi ko boni o yi ɗum no waɗe ko no watta yo terto oyna jula kilan laɗo maki fal yughayyirhu bi yadihi yo waylir ɗum jungo makko ngo ɗum ɗo ko laamu ngun ma hara on tino jogii doole ka ɓeygure muɗum ka golloɓe muɗum ka fayɓe mum ɗon ko wigo simi yiiti ɗum a maayi bonde yo donko ɗum ɗo wattake anda ɗum wattake ñande mi yiiti ɗum heyintu buge ma o ƴetta kanko tigi o bugo o lanca o boga o bonna na yo terto winna o zaman on goɗɗo mara feere hande heeyi terto kono fa in lam yastati si o taganaka noon waylirgol ɗum ɗon jungo makko ngon ittirgol jungo makko ngon bone on fa bilisani ko ɗengal makko ngal si o andi so o waajike o rentini yimɓe ɓen o haalani ɓe boneji ko woni e ɗum kon ɓe accay yo waajo tawi noon mimi on mbay hondu kan tumi fanka ɓe no jangi kono ananta ɓe wola e fus ɓe jangi ɓe wolta e fuyi allahu akbar moƴƴaali yon tigi wowlu so tawi noon hay so wowlu ɗon kadi ko tana goɗɗo goo ɓurɗo ɗum ɗo yaltata fa in lam yastati so taganaka kadi wowlugol tawi so wowli kadi ko albala u fa bi qalbihi haray ko ɓernde makko nden yo ɗum mettumo ka ɓernde tawa ko o yi ɗon ko harmi ko kaani ko boni ko wona e waɗede ko ta ɗum no sunnimo ka ɓernde moƴƴi ɗum ɗo hawranamo wa dhalika adafu l iman ko ɗum ɗon ɓuri fannude e liman o ɓuri lowde liman o si tawi woni hay on tiyi ko boni no waɗe mettatamo oɗo ara e liman o fayda yeewi ka ɓernde hara fittike laaɓigoy ɗum ɗo waɗi tadarruj taaga simo taagana ɗum ɗo yo waɗu so wawatano yo ar ley ɗon so wawata hay ley ɗon yo artu kadi ley ɗon ha hewtoy ko hatti ɗon hadis on no fotta e sellugol mum wa qala taala ala tow ɗon wi liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا oɗo aya ko surtu talago woni kanko watti aya jeɗɗaɓo Allah subhanahu wa ta'ala wi yo okkitir yo dépense u yaajiraɗo on embere yaajere ko yaajira kon e yaajere makko ne ɓayi arsike on no yaaji yo yañu dépense on ka ɓeygure makko ta dépense patron jo wawa dépense oustage jo yo ɓurdu waman qudira alayhi risguhu mo arsike mum on fanna ɓittina fal yunfigu mimma atahu llahu yo dépense kadi e ɓeru ko Allah okkori mo ɗon kon kankadi noon na yo fanɗin ɓuri ko ɓuri ko fanɗina ha feƴƴita kono ko beru ko mari feere kon beru ko tagana ko beru ko Allah arsikimo ko la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha Allah fawata wonki yokki okkitir si wona ko Allah okkiki kon ko Allah okki on tigi kon ko e nder ɗon o wiyata yo okku so okkalima buy o wiyata ya okkitir buy so okkima noon buy mo ɗaɓɓirma ya okkitir buy siko seeɗa okkuma ko landima ko ya okkitir seeɗa so yajalu llahu bada usri yusra Allah waɗay no jogori waɗoygol ɓaawo sattede nden newede si satti newto wa qala sallllahu alayhi wa sallam fi lwajibati lmaliya nelaɗo ma kadi en fi waɗɗiɗi ɗin telen ka jawdi waɗɗiɗi dépense gol ɓe waɗɗima dépense gol ɓen o maaki ibda bi nafsika summa biman taulu fuɗɗorgol dépense on taw fuɗɗor hoorema dépense hoorema taw on tumati noon watta ɗon ɓe ɓeynuɗa ɓen hombo taw ɓeyguma ara ɗon ɓiɓɓe ma ɓen ara ɗon yumma ma e ben ma si tawi ko ɓe miskimɓe ɓe marana hoore maɓɓe ara noon nene goto baba gotoɓe ara baba gotoɓe ara ɓiɓɓe nene goto baba goto ara ɓiɓɓe baba gotoɓe noon si aroya bappa nene goto baba goto baba ara noon bappa baba goto baba ila akhiri yara kadi ka dewol ton o wi ko fuɗɗo taw ɓe ɓeynuɗa ɓen oɗo hadis ko fottaɗo e sellugol muɗum
ومن هذا الأصل نجاء والأصل دو نجاء والأصل دو الكفارات المرتبة إذا أجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه كفاراجي أرد دي إنا كدون دو سنادون أو هراي كدون دو سنادون أو هراي كدون دو wano kaffara nandingol ɓeygu mum e sonnajo harmuɗo e mum ha pooma wano yumma on tigi ɗon kaffaraji ɗin ko piiji tati kono ko ardidiraɗi ara noon ɗum tawo ko rinɗingol jiyaɗo ko si on tigi ronki ɗum tawi ala few wiye yo eggu ɗon o ara ganinjo on ɗum ko horugol lebbi ɗiɗi jokkidira ko si o ronki ɗum ɗon few si o aroya e gaaning ko heedi ɗon kon ley ɗon ko ñammigo miskimɓe 60 ɗiɗo na suɓinaɗi ɗum ɗo kadi holli wonde ko fodde taaga on farlagol ngol jokki ko ɓeeru ko on tigi taganaka ko ɗum o farla wa adaru huduri ljum'ati waljama'ati dakhilatun fi hadha al asli ko ɗon gantoji newnayɗi angal yani tultugol tawegol juma on ma julde jamande ɗin ɗo gantoji kadi no naati e o lasli ɗo si tawi ganto ngon on tigi wawata yaagol juma on few o yaa faama saabu angal taaga on ma o wawata yaade julde jamande few o yaa faama ma imo wawi yawgol wagutuji goo kono wawata yaagol wagutuji goo beru ɗi o wawi ɗin no waɗɗimo yo yahu ɗi o wawata ɗin imo yaafa فو ناتي أو لسليدو كما دخلت في الذي قبلها وندين ناتي نو أو لسلي باوجو مجانغو دنون باو وند المشقة تجرب التيسير يعني أتواجوني كالون يكون واي سينغا دي بين دي جبوي يعني فرق نو واي ناتو قول أو لسليدو مغاسا كان ناتو أو لسليدا مغاسا ناتو أو لسليدا والضرورات تبيه للمحرم المحظورات للمحرم المحظورات والضرورات لورو جدين تبيه ندقن للمحرم ونند حرمنا حج ما عمره المحظورات هذا نوري دين محرمنا حج ما عمره نوري بيجي ديو هذا هم هذا يدغول سوناجو هم هذا memugol parfum uruɗo himo haɗa fembugol sukundu makko ndu ma meka ndu himo haɗa pennitagol himo haɗa wargol mbarodi himo haɗa e taƴugol leɗɗe ɗen makka wona non wan ɗum kono wonde loruji goo daginana on tigi waɗugol ɗum o wi kono walakinahu yafdi anha jabran lima fatahu minha kono si on tigi memi ɗin ɗon haɗaɗi o sottitoyto ka heɓɓitagol sabu ɓural wongal ngal e angal waɗugol ɗi ngol wano si tawi joni tenɗi tampinimo ka hoore mo wawi fembade ma honno wiyete si mbarodi kullum wubboyi ari falama bootugol mo falamo tampinde mo wawi warde kum si tawi wano leɗɗe ɗen makka tawi mo jogui haaju e mum feere ala mo wawi taƴugol leɗɗe ɗen o hutora wona noon kono o waɗa e fidiya kama dakhalat fi lladi qablahu wano ɗin ɗo kadi natiri e ngalat tugalal wongal ɓawoto almashaqqa tajribu taysir wa min dhalika no e ɗum kadi fayin jawazu linfiradi fi lsaffi ida lam yajid mawdi'an fi lsaffi alladi amamahu no jeeya e ɗum ɗo wonde si taaga ala haray waɗɗaki dagagol weddagol e saffuwol kañum tum ɓaawo wona e saffuwol feere kanko tum si tawi o heɓali nokku e saffuwol wongol yeeso makko ngol saffuji wonde yeeso ɗin fopp heewi tew o ari kanko tum o tawi saffuwol ala fuɗɗangol goto ala fuɗɗaɗe ɗin fopp heewi o ronki ka o ɓiso o daari ha o ronki o tawi ala ka o ɓiso ɗo ay nokku no dagi ka o juula kanko tum ɓaawo ɗon
ووي لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق سبو وقتير دين إتواتا دين موني بوري ويغول كو سفيناغول e safuwol feppugol e safuwol wongo e safuwol hayɗin waɗɗiɗi ɓurɗi ɗum ɗon hiɗi fukkora hiɗi yaafore hiɗi tertore sabu ronkugol ɗi ɗum ɗon no fottana idan fal musaffatu min babi aula wa ahra haray ka saffinagol ɗo ko ɗon ɗon ɓuri hanude yaaforede sabu ronkugol ɗum ɓuri foddude e yaaforede fukkorgol sabu ronkugol eyo mualligo on leyga o wi oɗo masala be o wiƴƴite moƴƴi yimɓe no hato jine makko ko ɗum waɗi en janggay ko woni leyga kon o wi hadi lmasala min almasail allati yahtaju ilayha nnasu oɗo masala no jeeya e masalaji ɗi yimɓe ɓen hato jine mum wa gad ihtalafa alulamau fiha karama koɓɓe no lutodiri e o masala ɗo fa minhum man yaqul no e karama koɓɓe wiwɓe ɓe no wiya yajuzu lil insane an yusalliya halfa saffi walaw bila udurin woɓɓe karama koɓe goo no wi no dagani neɗɗo ka o juula ka safwol ɓaawo kanko tun e safwol haysi nganto ala yani wa in lam yaktamini safu alladi qablahu haysi tawi safwol wongol yeeso makko ɗongol ngol heewali nandi ko ɗum salliɓe goo e mawɓe goo en yiyay ɓe daro kamɓe tun e safwol ley tawa saffuɗi no to kamɓe tun ɓe wona feere toon juule wonde saffuwol ngol ara tawoyaɓe wonde lutta ɗon ma ɓe fuɗɗoyoɓe ara ha e hakkude ara ɓeya kamɓe ɓe sera to saffuwol ngol ara ha e hakkude tawa hewtoyali ɓe juule ɗon ha gayne wonde ara e goto arani ɗum ɗon noon ko faljire ɓe wi'uɓe ɗum wa yahmilu qawla annabiyi sallllahu alayhi wa sallam ɓe naɓira konngol nelaɗo ngol ka o maaki la salata li munfaridin halfa saffi wonde laɗo maaki julde alana weddiɗo kañum tun juuli ɓaawo saffu wongol kamɓe ɓe naɓira ɗum ɓe wiɓe ɗo no sella ɓe rondora ɗum ɓe naɓira ala nafyil kamali e riwugol timmugol ko wonde yani julde nden timmanali mo fofo mentu ko nawde julde nde nde sella ɓe naɓiri ɗum wano honno ɓe wi ɗum no jogii nando mum no jogii misal muɗum kanelaɗo makata julde alana hunde kaari tawa ko o faandi ɗon ko baraji timmuɗi ɗin timmali tis o wi misal mum kama qala sallah sallam la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafiu l akhbathani o wi nelaɗo maaki julde ala won si tawi ñamete no tawa no ɓanna si ñamete ɓannanama yimɓe nelaɗo maki julde alanaɓe si ɓe acci ñamete on ɗon ɓe juuli taw ɓe wi ɗo ko fanda si ɓe jarri ko ɗo nelaɗo ko faala ko andinde yimɓe ɓen ɗon si tawi ñamete on ɓannama yimɓe ɓen no weela no hato jine ñamete on julde nden hewti yoɓe fuɗɗo ñamugo ngon taw ɓe ñaamu ha ɓe gayna ko ɗon haqqille maɓɓe ɗen deeƴoyta ka julde ɓerde nden waalo sina ɗum si tawi ɓe ñaami e si ɓe juuli ɓe ñaamali hiɓe weela haqqille maɓɓe ɗen ko ka ñaamete woni kono si ɓe jarbi ɓe juuli est ce que haɗa julde maɓɓe ɗen sellali haɗa julde no selli de ko woni haɗa e baraji ɗi mankay ko waɗi haqqille ɗen yahay ka ñaamete moƴƴi o wi ɓe wi ɗum ɗo kadi ko non wayi o wi wala huwa yudafi l akhbathani wo julde alana kadi mono duñodirde e soɓɓe ɗen ɗiɗi imma mo faala yaade hurgo jano memmini ke renno waɗi gurguru fokkiti ari ha hewti ka dambugal o ñoƴƴa o bugora nder toon yaha seeɗa ɓay faalama yaltude joni jabata wonde nder toon hande kadi artoya kadi ko ɗum yudafi mo duñodira mo gerda e muɗum si tawi noon himo juulude hara ɗum ɗon kadi imo gerdude on e ongere ɗon gon cippira ɗon laaɗo maki o mara julde ɓe mana o mara julde timmude baraji ko waɗi haqqille makko ɗen no e hurgo ngon tun ko noon si tawi ko hurgotoso ko hato jine muɗum haray mo ɓiira koye ɗen tun imo ɗumanno o wiɗo kadi o mara julde ko fanda ɗo o mara julde timmude nde baraji muɗum timmitis
بيبي كم بنابيرني وهذا القول هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة قول كونغول دو wonde haray no sella ka on tigi juula kañum tun e ɓaawo saffuji ɗin hay si tawi saf wongol yeeso makko ngol place no woodi kono o tertiki o juuli ɓaawoɗa wo julde makko nen no selli ko baraji ɗin ɗoyti kamɓe ɗo ɓe yaari noon wa ahmadu fi ihda riwayatayni anhu ahmadu kadi no yaadi e maɓɓe e fillaye goo ما نفى ومذهب الأئمة الأربعة إلا رواية عن الإمام أحمد كو غولدون كونغول المامي مذهب جد الناينو سنا في الليغو مو إمام أحمد ويدوري كانيو القول الثاني كونغول دي مونغول وند أنها لا تصح مطلقا دي جلد دسلة فيو حتى وإن وجد الصف تاما حيث أري وتبي صف وونغول heedugol e makko ngol timmi tis ala wo ka rewe fa imma an yatagaddama ma alimam ko imma o yawta o wonoya yeeso o daro takko almami on wa imma an yajdiba ahadan ma o pooɗa goɗɗo go e saffo ngol ara daroda e makko wa imma an yantadira dakhila ma ɗum o habbo goɗɗo go si naatay tawtamo ɗon fa in lam yajid si ɗum ɗon fopp ronki heɓde o heɓani feere no o tartora o wonoya sengo almami ngol o heɓali mo o pooɗa o ara waɗa takko makko goɗɗo naataali haray o wi faylem jiɗi salla wahdahu haray koyo juulo e kanko tun feere wa hada huwa almashhur min madhabi alhanabila o wi ko ɗum ɗo woni ko lolli kon e laawol hambaliyankoɓe ɓen jokkuɓe imam ahmad rahimahumullah wastadallu bi qawli sallllahu alayhi wa sallama ɓe dallinori ko feeñi kon e konngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ka o maaki la salata li munfaridin halfa saffi julde alana wonande weddiɗo kañum tun juuli ka ɓaawo saffuwol wa bi anna annabiya ɓe dallinori kadi fayin wonde nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ra'a rajulan yusalli wahdahu halfa saffi nelaɗo tinino gorko kañum tun no juula ka ɓaawo saffuwol fa amarahu an yu'ida salata nelaɗo yamirimo yo fillito julde makko nden ɗon noon ka o yamirimo yo fillito julde nden ɗon holli wonde julde nden nde moƴƴano sabu no so julde nden moƴƴi no laaɗo makata yo fillito on ɗon hadis imam ahmad no yaltinimo abou dawda no yaltinimo tirmisi no yaltinimo cheikh albani no sellinimo ka irwaul ghalil algawlu thalis konngol tammol ngol wasatum bayna algawlayni ko konngol wongol hakkude ɗi konnguɗi ɗo ɗiɗi honno ngol ɗon konngol wi wa huwa in wajada makanan ko si tawi o heeɓi nokkure fi saffi ka saffuwol o yahaali o juuloy ɗon fa salatuhu halfa saffi gayru sahihatin haɗa julde makko nden ko o juuli ka ɓaawo saffuwol kanko tun nde sella wa in lam yajid si o heɓaali place e ngol saffuwol heedugol ɗon fopp no heewi no sukki ndip o juuli kanko tun ɓaawo fa salatuhu sahihatun haɗa julde makko nden no selli wa hada huwa ihtiyaru cheikhina ko ɗum ɗo woni wo suɓaare ceerno amen on ɗum ko cheikh sam ibnu taymiya ko ɗum ko suuɓi wa ihtiyaru cheikh sam ibnu taymiya rahimahumallahu la allah ɗo ko faandi cheikh na ɗo hombo ko hara ko ibnu qayyim famade karama ko makko wi ko ɗum ɗon suuɓi cheikh sam ibnu taymiya kadi ko ɗum suuɓi وهو الذي ينطبق على القواعد الشرعية كونغول دون وني نانو نيروول هاورو نيروول e tugali shariyankoje in tabaga ko ombugol ara bedongon e mira hunkuno nanodiri ngol konngol do e gawa e tugali sharia den no nanodiri no hibbondiri netti id tawde la wajiba mal ajiz tawde waddagol ala wondude e ronkugol wa hadha ajiz o ronku o hebali place fayna yada wonto yata ko jawe o reyimbe be engol naasi en wi'i ijdibu ahadam pooɗu goɗɗo ɓanna takkoma fagadi akhta'a bi fi'lihi hada haray o falji e ɗe golle makko ɗo lima yatarattabu alayhi min mafasida sabu boneji boyi yaltita e ɗum min hano e ɗin ɗon boneji aran ɗum awalan annahu naqala hada arrajul almajduba min makanin fadirin ila makanin mafdulin
wa hada udwanun alayhi oɗo gorko pooɗuɗo goɗɗo go ittimo e saffol yeeso ngol addi yo dardu e makko o eggini o gorko mo o pooɗi ɗo e nokku ɓurɗo moƴƴude on o addimo e nokku ɓurɗo jasude on saffudiri kono ɗo yaari yeeso wo ko noon ɓuri moƴƴirde ko noon baraji mutta heɓorde ɗon ɗo ko jaggutugol e hoore makko kanko ari o dari ka saffuwol ɗon law fi yo heɓu baraji ko heɓoto e ngol saffuwol ɗon a pooɗimo addimo gani nga baraji ɗin ɗuytike a jaggiti e hoore makko ثانيا ɗimunu annahu shawwasa alayhi salatahu o son wonsinimo e julde makko nde si goɗɗo ari joni a julde goɗɗo ari nanguima ɗo ama ƴay haqqille ma iwa e julde nden ko no o nanguirinmi est ce que wona bandijo ni est ce que wona wujjugollam est ce que ko no waɗi koni jang on dimijo ɗum ɗo ha so ɓannoyimo noon o daroyke takko makko ne ha jako ɗum ɗo kono haray ara o eggi e julde nden ثالثا تمون أنه فتح فرجة في الصف أو أدتي يولد إنقل صف ولدا هذه الفرجة إما أنه يبقى الناس في أماكنهم فيبقى الصف مفتوحا وإما ينبغي مبيكا دارين دون هذا سوتالي كم بيونو بك صف ولدا ندي يولد دون هيد دون أدتي وإما أن يتراصوا فيلزم منه أن يتحرك كل الصف ko imma ɓe duñodira fi uddugol yolde nden ɗon noon waɗay fof memmino seeɗa oɗo dirta seeɗa oɗo dirta seeɗa saffol ngol fof dimbo ɗo kadi haray ko ellago wa in qulna si en wi'imo salli jambal imam fa hada aidan khata'un li umurin minna si en wi yo tarto o yaha o bakko yo almami on o wona takko almami on ɗon ɓe juulida ɗon kadi ko ko faljere noon sabu ɗi piiji arayɗi ɗo awalan yalzam min dhalika takhatti as-sufufi in kana baynahu wa bayna al-imami sufufun haray ɗon ɗon no waɗi wonde yawtugol saffuji ɗin feerugol saffuji ɗin si tawi saffuji no hakkude makko e almami on wala budda an yakuna baynahuma walaw saffun wahidu feere ala be wona hakkude makko kanko arɗo mo heɓali place on hakkude makko e almami hayso ko saffol goto ko ɓay ko ronko heɓde ka saffol almami ko yeeso saffol ngol woni kanko ɓaw saffol ngol on ko haali ko saffol goto ko be o eeƴa ɓenne o feƴƴa thaniyan ɗimmum ɗum khalafna bidhalika sunna haray en lundika sunna on ko waɗi sunna on ko almamijo goto anda waɗugol almami ɓe ɗiɗo ɓe darde ɗon jiiɓe ko boni almami ɗum andaka sun li anna sunnata an yataqaddama al imamu ala al ma'mumin wa hada sara ma'ahu sunna on ko yo almami on yo wonu yeeso ɓawo ɓen oɗo noon joni o feppidi almami on thalisan tammum ɗum ida qulna idhab wa salli ma al imam sen inni yahu juulida e almami on wa jaa akharu goɗɗo goo aroyi wa qulna lahu e wimo kadi idhab wa salli ma al imam onno kadi min kadi an kadi yaw juulda e almami on wa jaa thalisum tammo kadi ari on kadi ari ɓaawo ga tawi goɗɗo ala yaw an kadi julde almami wa qulna lahu idha wa sallima al imam sara al imamu saffan kamilan almami woni joni saffol timmugol sayi si arɗo tawi place ala ɓaawo ga innamo yaw o julde almami on yeeso ɗon tan kay wonto e saffuwol goo kadi ka o wi lakin ida qulna lirrajuli kono sen inni gorko on salli wahdaka juuliɗo an tun wa in jaa akhar si goɗɗo go artoyi alhamdulillahi o ni saffuwol wa illa si goɗɗo arali ɓe inne fa innaka ma'dhur an iɗa jogui ganto a heɓɓali place kana hadha huwa almutabiqu lilqawaidi alshar'iyyati ɗum ɗo laati kañum woni ko nanodiri ko hiɓɓodiri ko bakodiri ko foddi e tugale shariyankoje ɗe wa ha hiya almar'atu ehino sonnajo on lamma lam yakun laha makanun ma arrajuli sanga nde wonno laatanakimo place wondude e gorko fi saffihi ka saffu gorko on sahat salatuha wahdaha selli julde makko kanko to sonnajo joni sonnajo ari ino almami e ino saffuwol sonnajo on o mara place hakkude worɓe ɓen yo saffino hakkude worɓe ɓen o mara toon place inna juulu ko an tum feere julde makko nen selli ɗo kadi ko gotu o ari o tawi place ala
kanko mo jogino place mo wano julde worɓe ɓay ko gorko kono place ala kon ɗo ɓayna o ƴawa hoore maɓɓe idan en ɗi sikke mo ɗo kanko e hoore sonnajo wal mar'atu ajzuha ajzun shar'iyun sonnajo ronkugol makko ngol ko ronkugol shariyankowol ko ɓay sariya on wiita o bakkodire worɓe wa hada alladi wajada saffa taman ajzun hissiyun oɗo arɗo tawi saffuwol ngol heewi ala place ronkugol makko ko ronkugol so'etengol ko yani ko ɓandu ɗum woni ala ka ɓiso fal gawlu rajihu jawazu salati rajuli wahdahu khalfa safi ida kana tamman ko woni konngol jiccingol ngol ko sellugol julde gorko kanko tun ɓaawo saffuwol kanko tun so tawi saffuwol ngol no heewi tew place ala wallahi ko ɗum ɗo woni ko selli kon ɗum ɗo hada ihtiyaru munasibu jiddan wa muwaffaq wa nahnu ma'ahu yen tawti oɗo fes sa ari e juulugol e juulirde a tawi saffuwol ngol sakkitingol ngol heewi tew ala ka ɓise few a ndaari a yurnori cende ɗen fof tawi na saffuji yeesoji ɗin toon wona e ngol ɗon saffuji ɗin fof no wi ndik no wi kip sa taƴƴini goɗɗo aray habbo si goɗɗo ari tawtaniron sinjon saffuwol sa taƴƴike hewtugol jum a tawi ka dande sakkitinde habbir juula antum feere ko a jogii nganto ella ala joni noon والجواب عما استدل به الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف يونون سي كونغودي ديدي ما تاتي أري e mas'ala goto ɗin ɗon konngudi tawi jon konngol be no addi dalil sa suɓike ɗon konngol goo ko be jaaboɗa dalil ji ɗiya konngudi ko fi honno ƴettanɗa ngol konngol ko honɗum ruttata dalil ji ɓeeɗa ɗin ko ɗum woni ani radde ilmi wona gol to non komin woli kon min komi woli kon ko ɗum ɗon woni goonga tawi ko oɗa woli kon na goonga fi hon ɗum be rutta ko tawita o wi o dallinori ko inna joni noon jaaboɗen ko ɓe hambaliyankoɓe ɓen dallinori o hadis wonde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yii gorko no juula kañum tun ɓaawo saffuwol ngol o inni yo o fillito julde nden wonde annaha qadiyatu aynin ɗum ɗo ko hunde personnel yani ko hunde wande beru on ɗon gorko ɓe qadaya al ayan la tuammam simi ari ɗo joni mi tawiɗa waɗa goɗɗo minni he tawat ɗum yarlino sel haray ɗum ɗo wiyete si goɗɗo goo kadi ari na yo waɗu no wawi komi haɗirma kon ko ɗum ɗo moƴƴanama an kono no wawi hara no moƴƴan luttuɓe ɓen no wawi hara ella on ko e ma an tigui ko ɗum ɓeynata qadiyatul ayni la tuammam joni ɗo en anda no gasa o gorko ko nelaɗo makirno yo fillito wona fi o juuli kanko tun ka ɓawa saffuwol no gasa ko o bonno julde nde o waɗu ko tawata dowaka waɗede ka julde ma o accu ko tawata no waɗɗi waɗugol ka julde ko ɗum woni ko qadiyatu ayni la tuammam li annaha mujarradu fi'lin wa laysat umuma lafdin sabu ɗum ɗo ko golle wona konngol hunnugol fo yahtamilu annahu taraka fa yahtamilu annahu taraka wajiban alayhi no gasa wonde hara o accuno ko waɗɗinomo waɗugol o waɗali ka wujudi makanin fi saffi no wawi hara ko ɓayi o yi'uno place ka nder saffuwol o yahali o juuloy o yahali ƴetti on place ɗon o juuri ka hakkude saffuwol no gasa ko ɗum nanma kono yo fillito lakinahu lam yafal aw faala muharrama ma o wanno ko harmi ma o accuno ko waɗɗi sifano ɗum no wawi wonde idan ma wujudi ihtimal la yaslu lil istidlal si ihtimal no woodi haray dallinortake tayib wa amma qawluhu jaaboɗen amma konngol makko kanko sallallah sallam ko maki la salata li munfaridin halfa saffi julde alana weddiɗo juuli kañum tun ɓawo saffuwol ngol fa hada qawlu ɗum ɗo ko konngol noon wal qawlu la yakunu qadiyata aynin konngol wonata
ñaawore fi ko toɗɗi fi gooto li annahu lafdu amu lil umma sabu konngol ngol ko hunnugol fi moftaɗen fof si neɗɗo ari wi tawi goɗɗo inni heyi tawa ɗum ɗo ma waɗ ɗum ɗo ɗum ɗon e so wi mo waɗi hunde kaari na gootum o wi lakin yabqa nadaru hali nafyu huna nafyun lil kamali aw nafyun li sihhati no anda ɗum ɗo ko wowla ɗo ko fi mofteɗen fof kono heddi ko o riiwi ɗo ko o wi julde alana juuluɗo kañum tun ɓaawo saffuwol julde alana ko o riiwi ɗo ko julde timmude ka ko o riiwi ko julde sellude no anda kan walaysa nafya lidhat adawat la tunfa na wiide julde nden ala ko pellete julde nden no woodi goɗɗo no juula kañum tun ɓaawo saffuwol hara julde nden ala julde nden no woodi na julde nden riiwa ko est ce que ko sellugol ngol riiwa ka ko timmugol ngol riiwa o wi actaru ulamai ala annahu nafyu lil kamal karama ko ɓurɓe ɗuɗe ɓen ɓe yaari wonde ko riiwa ko timmugol ngol wal qailuna bi annahu nafyu li sihhati yaqulun ɓe wiɓe ko riiwa ɗon ko cellal ngal sellugol julde nden ɓe inni inna hada yadullu ala wujubi almusaffati wo ɗum ɗo no tindina wonde no waɗɗi saffinagol ngol wongol e safugol ngol wa wujubu lmusaffati ka gayrihi min alwajibati ida ta'addara saqata wonde haray waɗɗagol saffinagol ngol no wayiwa waɗɗiri luttuɗi ɗi wano ruku on sujudu on fatiha on ɗin waɗɗiɗi yani ida ta'addara saqata si tawi gantinike waɗugol feere ala tawi waɗugol ara fukkike ɓe wi ko noon yani ko ɗon ɓuri fi kala ko wiwɓe ko riwa kon ko timmugol ngol e wiɗo imma en fof ko noon ɓe yaari kono ko ɓuri feeñude ko riwa ko sellugol ngol kono si woni ko riwa ko sellugol ngol haray holli wonde wongol saffuwol saffinagol ngol wongo e nde saffol hara juulali kañum tum feere koko farli kono kon ko farli si ronkugol ari haray ko farli kon fukkike wano woniri noon janngol fatiha si tawi en jangi ɗum en jangi ɓaawo janngol fatiha ma ruko ma sujudi toon ti ronki haray fukkike idan arti ka wiɗen ɗo o wi taban ɗum ɗon o gayni ɗum ɗon ko ɗum ɗon ɓuri sellude ko wonde si on tigi no mari place ka saffuwol o acci ɗon yaago ka place juula o juuli kanko tun feere julde makko nden ko bonde si o heɓali place fes ka saffuwol fattagulla masatatu yo juulu kanko tun ɓaawo julde no haray no selli o wi masatu ida salla raka'atan halfa saffi wahdahu bila udhrin hal tabtulu salatuhu hal tabtulu raka'atuhu aw salatuhu si tawi joni on tigi o addi masala goɗɗo goo neɗɗo ara tawa place no woodi ka saffuwol o salo natugol ka place o habbira kanko tun feere ɓe juula darnde allah walla ma goɗɗo ara tawtamo ɗon ka saffuwol ma kanko tigi so juuli darnde o fele hoore makko na o yaha yeeso o naatoya ka saffuwol joni ɗo ko julde makko nden fof bonay ɓay o heeɓi darnde nden ɗon ko juula ko nokku ka o haɗa yo juule ɗon julde nden fof bonay ka ko nden ɗon darde tun bonata kono haray darɗe luttuɗe o juuloyi nokku ka hani juulede ɗon haray ɗen ɗon bonali o wi aljawabu jabagol ngol yani ko darde nde bonata nden nde juuli ɗon tun ka ko julde nden fof bonata o jaba ida salla rakatan halfa saffi maa wujudi makanin fi saffi fa alayhi i'adatu salati kulliha li annaha lam tasihha aslan o wi ko kanko jabawol ngol ɗo o wi ko si tawi o juuli darde timmude ka ɓaawo saffuwol e hoore place no waɗi ka yeeso saffuwol haɗa julde nden boni hay si o yahoyi darde luttuɗe ngo juuloyɗe nder ka nder saffuwol ma goɗɗo tawtimo ka saffuwol makko fi on ɗum go'o si boni ara limore ala ko lutti hande kadi ɗo noon kanko go'o on boni tayib o wi masala goɗɗo go kadi fayin
إذا سقط الواجب للعجز عنه فهل يقوم غيره مقامه ستاوي كو وقتنا كون فكك eneddo sabu ronkugol mo waawugol waggol konko waddi don yarli goddum go no waawi lontoyaade dum don الجواب فيه تفصيل جاب wongol wonde do be fense dum do no wadino ma wadugol dum awawali wadde dum no waawi goddum go ko lonto dum don o wi in jaati shari'atu bi badalin lahu wajaba al badalu si tawi sharia on no addi lonto mum haray waddike waggol lonto wana joni mo ronki horugol suumaye sabu nayo yalli haray nyammi gongol no waddi non joni ko lonto e sharia on addi haray waddike lonto go wana joni salliga gongol no waddi no si salliga gongol ala haray ko lonto on dum ko tamamu yedum non sharia no addi fa iza saqata al wudu aywa si tawi salligi on fukkike li ajizil insani anhu sabu neddo on ronkugol salliga gongol imma ko angal hebugol ndiyan dan ma ko hebugol ndiyan kon tawra wata dan hutode sabu nawnare o wi fa innahu yatayammam haray kanko yotama no waddi wa in ajizani tayammumi si o ronki non tama gongol fatayammumu laysa lahu badalun tamam yon kanyum ala lonto فهل نقول أي لا تصلي وتجول دي لأنك لم تتحرسب على بناك أو نقول ما يسقط الأصل والبدل ويصلي لا سلي أن فكك كولونتي كون كدي فكك جوني جولو فالجواب الثاني جاب أنكو كل يمون كونده كو يجولو لا سلي أن فكك كولونتي كون فكك جوني كونو كو يجولو dengan dong ka mazhab Imam Malik kungu dinayno dong si neddo tawi woni o alda e labal salligi julde hewti tawi ko salligore ala katame ala kono fawima be wada misal on e kullirado on tigi joni jawnemo e leggal o jawa ka hawre ciate o jodo kullingi jodo ley habbo on tawnduko wagutu hewta taw wagutu on fejjay hewta e fejjay o tanginaaki kullingi way do o wonda e salligi katame ala honno watta Imam Malik wina yo juulu few nayo yo boy kadi sabu ko inna yo juulu ko wondudo e laabal o do wonda e laabal o do e mo yaafa few no way wa sonnajo wondudo e jiijam fi layeru kongol go wi kama zabu fahim ko yo juulu fewndo don o yoboya kongol go wi na yo juulu fewndo don kono tuma o heboy ka o salligo ma ka o tamawo ko yo juulu woni tati kongol go wi non ko Abdullah ibn Wahab yo juulu fewndo don no o woniri don non hay hunde fawaki mo hande kadi gol don kongol selli ko gol don yaade kongol jummo o misalun akhar o misal goddo go rajulun qatala nafsan khata'an fayalzamuhu itqu raqabati gorko wara wonki itta wonki e hore kawral no waddi mo rindingol dande ka fa lam yajid sitayo hebali dande rindintende fa siyamu shahrayn mutatabi'ain hada ko fayimo ko horugol lebbidi jokkindiradi fa lam yastati sitayo tagana kan horugol lebbidi jokkindira o hebali dande فهل نقول أنا أيمو يطعم 60 مسكينا كو ينام مسكين بشابان نجيغو كما في كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان ونوني لنون كفارة نندنغول بينغ مودو إسوناجو هرمودو إمو ما يدغول إسوناجو مو نيالور مسومايه أيمو دون ينام مسكين بشابان نجيغو أو يسقط عنه الصوم إلى غير بدلين كا korka kan hara e fukkike e makko ko alda e lonto few aljawabu thani jaba wongol ko dimmum dum ko hara korka waddaki mo few li anna Allah ta'ala lam yadhkur fi kafarati al-qatl illa al-itqa was-siyam sabu Allah subhanahu wa ta'ala o jantaki fi kafara wargo gon so na rindi gongol e horgol gol pet fa idha lam yajid ragabata so hebali dana den rindintende walam yastati siyama o wawali korka kan
fa inna al kafarata tasqutu kafara on fukkoto si wonoy noon joni on tigi o wari goɗɗo e hoore kawral tawi fen ɗon wala jiyaɗo rinɗinteɗo o wata horgo lebbi ɗo jokkidira wiɗen kaffara on fukkike si wonoy wa duuɓi 5 duuɓi 6 ma duuɓi 10 o heɓoyi noon jiyaɗo rinɗinteɗo joni bi o warno oya woni duuɓi 10 o inne joni an o ɓay ɗum feƴƴino joni an e lanni halas o kafara mutaalliga bi unuqihi indama yastati harayno waɗɗimo ko yo rinɗi ko noon si wonoyi duuɓi 10 o wawayno horde hari ko nawnare jabete o wonduno Allah waɗi jabete o ƴiwi haray waɗɗikemo horugol o wi fa in qala si o wi inna nafsi la tatibu bidhalika wa uridu an utima si on tigi min wonki ankin walanaki ɗum ɗo mi wari goɗɗo mi ala jiyaɗo komi rinɗina mi wata horugol lebbiɗi mi jokkidira joni awa acce kan yomi ñammin si danan ɗum ɗo geɗi ɗum deƴƴitirani tum wonki ankin walaki sina mi ñammina qulna la tabat nafsuka illam tatib bichari wonkima kin welata ki laaɓata si tawi ki laaɓanali tawi sharia on laɓɓinaliki walaw alima allahu subhanahu wa taala fi l itam hayran la shara'ahu li ibadihi si tawi Allah no anduno wonde ñammingol ngol kadi ka kaffara wargo moƴƴerano e mum o lawɗana ɗum jeyaɓɓen o wiyano jeyaɓɓen si tawi awa on tigui heɓali kadi o wawali hoɗugo lebbi jokkidira yo ñammi miskiɓe 50 wono waɗiri noon ka kaffara nandingol e kaffara e bonnirgol suumaye rendigu mana ko tawi siko sharia on waɗi ko sharia on ko waɗi kon ɗum ɗon welnali wonkimaki ha wonkimaki welata si ɗum waltinali ɓernde ma nde ɓernde ma nde waltatako anduɗo si Allah no anduno wonde ngol ñammingol moƴƴerano e mum no o wiyay no ñammine kono ɓay o wiyali yo ñammine holli wonde moƴƴere ala e mum mana ko faala wiide ko neɗɗo yo jaɓu beru ko sharia on wi ko o waɗa beru ɗum ɗon o tawa faggitan hoore makko o inna o ɓeydina e hoore makko toon koko wi ɓeydata ɗon si sharia no anduno ɗum no moƴƴi sharia on wiya noon yo ɓeyda kono sharia on timmini yo on tigi yonniro ber ɗum ɗo en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah faami e dina kam faamu selluɗo warti ken kadi goltirgol ko faamu ɗen komo jaɓana kon e gollude kon ɗum waɗa e malaɓe nataɓe aljanna yotno e bakkatuji men ɗin fof wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin 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 ya rabbi namsiɓe yimɓe tedduɗon ɓe heɗade wonɓe dade to ɗo sahi ɗo ka tude dina tv haray wona geloɓe noon hande kay e nde ɗo asawere hiɓe wondi en ɓe ɗokkanno ko ɗum meɗen ɓe tawata hen fof meɗen hiɓe ngeeliɓe makateɓe docteur Mouhamadou Wuri Bari hafisahullah haray ɓe jokkitani en nde ɗo deftere wiyetede e jamiu shuruhi alqawaidul fiqhiyya e wonande janggueɗe noon nini tigui tigui ko nde ɗo deftere jannomen fisande hande nde inde mo windi ɗon wiyetene alqawaidu wal usul aljami haray ko inde deftere nden noon haray kala to jiɗɓe mayre si daari nden ɗon ɓe waway hendade si ɓenti kay ka Play Store si ɓe yeehi ɓe waɗi muallafat Cheikh Sadi ɓe wawa yi'ugol defte ko ɓen noon kadi walli fi ko fof ɓe wawa jokkitade deftere nden noon kadi inchallah haray ɗum jeeɗi docteur no ƴettani en programme ka studio meɗen ɗo balɗe 3 e nder yontere nden ɗum woni samedi mardi jeudi 14 heures heure GMT e docteur tan on noon mowdike aray hande ko ɗo wonde ngue darade inchallah tabaraka wa taala haray en ƴettala